Сев дед белорус при дорозе, прихинуўся спиной до берез. Коса на прокосе дремля, думая, торба на древе, пахнет бензином Оттава, налево Москва и направо Варшава. Летять и летять машины, мигтять и дымятся шины. Дед торбы с березы снимая, бабин рушник расстилая, на коренне, на черных мурашках хлеб, сало, цибуля и пляшка. Чарку понюхал, скоринку понюхал, положил долоню под вухо, тихо заснул под березой при московско-варшавской дорозе. Спит на родимых травах, на коренне, на пальцах коравых. Прочнулся ни торбы, ни древа, тихо пайшоў ён до хаты у крэва. Озернулся, горит Оттава, для дороги Москва, Варшава. А чалавек-вандроўнік зноў праехаў міма. Роднае за вагонным акном адплыло. О, каб сэрца ў мяне было журавлінае, ці як у тых журавлоў чалавечнае сэрца было. Гэта паэт Мікола Купрэяў, наш земляк, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар 2 паэтычных зборнікаў «Правінцыйная непазбежнасць» і «Правінцыйныя фантазіі». Сённяшняя наша сустрэча прысвячаецца вам, Мікола Сымонович, з нагоды вашага юбілею. Павіншуе вас наша сям'я, нехай сонейка ласкава грэе, расцвітае ў душы вясна. Нехай сонейка ласкава грэе, расцвітае ў душы вясна. Хай фіялкі тваёй пялёсткі раскідае в зямлі жаўрук, нясе ў крылах твой лёс няпросты, пашырае сяброў вакруг. Нясе ў крылах твой лёс няпросты, пашырае сяброў вакруг. Што прыдумаць табе ў падарунак, бо ты шчодрасцю вершаў дарыў. Непазбежнасць, як той пацалунак, правінцыйных фантазій парыў. Непазбежнасць, як той пацалунак, правінцыйных фантазій парыў. Падарыла б табе я зорку, ды у кожнага зорка свая. Подарила б табе я вясёлку, ды відаць яна толькі заря. Подарила б табе я вясёлку, ды відаць яна толькі здаля. У жыцці і ў паэзіі Мікола Купрэяў увесь час у дарозе. Дарога і рэкі – ягоная стыхія, ягоны лёс. Без іх няма ні Купрэева чалавека, ні Купрэева паэта. Ягоны лёс такі ж няроўны і ухабісты, як беларускія дарогі, як увогуле беларускі шлях. Прысела хатка адпачыць ля старой варшаўскай дарогі. На саламяна-травяным плячы сумуе месячык двухрогі. На скошаных дзвярах замок эпохі Рэчы Паспалітай, разбіты перунамі чыгунок, чарнее ля трухлявага карыта. З зямлі пад месяцам блішчыць ад медаля бляшаная калодка. Пад сцяной на сонцы і дажджы стамлённая каса літоўка. Пад сухою вішняй стол, пад ім зламаная падкова, вокладкі Купала і Талстой, павуціна ў шклянцы Малянкова. Я з гэтай шклянкі піў, тут чытаў Купалу і Талстога, гэтаю касой касіў ля бярозавага лесу маладога. Дошкамі забітае акно пастукаў ціха, не азвецца гаспадыня, дачка яе імклівым птушанём не вылеце на ганак, не абдыме, ля ўпалых веснічак стаю, не слухаю,
Не бачу ўжо нічога, пакінуў месяц мілую страху, іду паціху на дарогу. Нараджэнне верша, нараджэнне паэта у цябе яно ішло ад вельмі глыбокага ведання і літаратуры, і краю, пра які ты пішаш, Палесся, Беларусі. Вось гэта ў цябе нейкім дзіўным чынам спалучалася, у тваю паэзію пералівалася. Вось гэты вандроўкі па Палессі, па Беларусі. Вот і сённяшняя выстава ў бібліятэцы Пружанскай так і названа «Вяртанне вечна вандроўніка». Куды кіраваўся вандроўнік і куды ён вярнуўся? Вот вандроўкі мае тых гадоў 70-80 гадоў мне вельмі мала далі твораў. Вось так. Так што, але такое значение великое вандровок этих, что они все-таки содейничали уже к концу этих вандровок. Вот. И потом, вот, допустим, мы там Попелеве, в Пущи. Я что не вандрую, а я писал там верши, Конечно, я уже был намного постаревший, да и, правильно кажучи, и в поры. А это содейничало моей поэзии, моя хвороба. И она не примушала меня задумываться вот, здесь и под древом, на лавочце, у лесе, задуматься больше глубоко над тем, что я бачу, что я ведал, что я отчувал. З брацкіх магіл, з-пад Курска, Варшавы, Берліна вечарам майскім прыйшлі ў зацішша забітыя Вася, Володя і Міша. Вася з асколкам у сэрцы, Володя з прабітымі скронямі, Міша сляпы і бязрукі. Спыняецца Вася ля роднае хаты, вясёлых гасцей у пакоях багата. Сядзіць яго ўнучка на покуце в вэльме. Дзед малады ля парога усміхнуўся, родным дзвярам пакланіўся і ціха пайшоў пад Курск. Спыніўся Володя ля крайняй хаціны, за акном пасівелая Кацярына. Стаіць з ручніком, палівае на рукі мужчыне. Першы муж ля парога з прабітымі скронямі шэпча: «Жывіце!» Пакланіўся абноўленым веснічкам і ціха пайшоў пад Варшаву. 7 метраў адмераў ад мосціка Міша, прытуліўся шчакой да парэпанай вішні. За акном ці сабе, ці суседцы плачучы, маці чытае: «Мамачка, добрый дзень, я жывы і здаровы, і скора вярнуся». Хацеў крыкнуць, ды голас прастыў у магіле. Хацеў пастукацца ў шыбу, ціха пайшоў пад Берлін. Вы пружанцы сказали, что Микола Купреев наш земляк, ваш земляк. Я згодны. Згодны я і з тым, калі недавно на літаратурнай сустрэчы в універсітэце першым сярод маіх землякоў ганцаўшчан першым назвали Миколу Купреева. І з гэтым я згодны. Вот. Я думаю, что ён земляк усіх, хто ведае яго паэзіі. Было это давновато, недзе ў пачатку 60-х гадоў, я вучыўся ў 6 класе. Тады до нас у верасні ажно 5, 6 і 7 маладых настаўнікаў прыехала. Сярод іх завуч. Завуч высокі, стройны, з бакенбардамі, з шевелюраю, кульбакі, так сказать, і ў паміне яшчэ не было, канешне. Гэта быў Микола Купреев, якого адразу все заўважылі. Мне помнится урок русской литературы, калі в глубине сибирских руд я пачынаў чытаць, ён попросил наставник мне: давай ты почитай. Я так, пачаў чытаць, ён спыніў і сам стаў чытаць. І яшчэ не ведалі, что это поэт, але я уже стал подозревать, что это именно поэт, бо так читать, так проникненно. Не только выразно, але проникненно от души может только поэт. Много верш. Мне одразу кинулись яны
па-першае, смеласцю, от, асабліва тыя часы, так сказать, смеласцю, якія ён тэмы падымаў, вот, смеласцю метафор сваіх вобразаў, вот, і от такой геніяльнай прастатой. Вот про самое, здаецца, і балючае, там про войну, і про страту, скажем, каханасці блізкага чалавека, і пра ўвогуле пра жыццё і смерць, пра трагічнасць жыцця чалавеча ён мог сказаць вельмі проста. Гэта прастата геніяльная. Ну вось, замест лекцыі пра жыццё, што я памятаю. Солнце паліло, дажджу хацелася. Дажджы наваліліся, солнце хотелось. Был юнаком, постолеть хотелось. Вышел за 30, юнацтво схотелось. Стал помирать, жить захотелось. У солнца, у ливнях, у юнацтве, усталости и тому, что жил на земле, плакал пред сконом от гора и радости. Вот это такие верши не забываются. У провинційних фантазіях вельми хорошо про эту книжку уже і написано. Він ще далей пішов. Він ще поглибив свій позирк на життя, своє відчування життя і разом з тим удосконалив свою эту геніальну простоту. Про незвичайне спомочення слов, про незвичайні образи, метафори. Про Миколу Купреєва жартом і не. Мели клопоты з Миколом, мін освет і облана, до якої належить школи, свояка, сігаруна, был стосунок зім непростий, цензорів і видавцов, то примірювали до Фроста, то гадали мо Рубцов, узиралися піїти в бакенбарди, Пушкін, Ды, повславути, повзабити, то й хмелили не завжди. Неподобный был немало до Пашкова, Мостаго, премію, що дав Купала, тут же спензелив його. Хоть да вам тузні не маси, а в поезії не гость, был окрасою Парнаса, был які, такі і ёсть. Ни Вион, ни Блок, ни Шелі, ён лічкомом не гадзіў, хоть сябры аразумелі, ён Купреев, ён один. Той вялікі прамежак паміж першым зборнікам «Непазбежнасцю» і другім тваім паэтычным зборнікам «Правінцыйнай фантазіі», прамежак даўжынёю ў 30 гадоў. 28, калі дакладна, так. Ён быў выкліканы чым? Маўчаннем душы паэта, часам, які можа быць, не спрыяў прыватнасці табе як паэту, ці все ж таки гэта было нешта іншае? Все-таки час не спрыяў для мяне. Мы верш не адхілялі в редакциях, але их и не было. Я просто не писал, потому что я отчувал, думал, что такие-то верши не появятся вдруг, потому что все-таки без друкования по этой поэзии нема. Написал все-таки, может быть, и не все, але повинно надрукуватися, как было почуто людьми. Пишется же верш не только для себя пишется, но для інших людей. Вот. Ну и, конечно, поплывало на этот период, на этот разрыв великий, еще некоторые моменты особистого життя. Потому что особистое життя вельми впливає на поэта, як стваральника поэзии. Так что и то не спрыяло. И час не спрыял мою поэзию, и я сам. Мне сёння хороша у ноч. Прийшов я чистий, багатий, кладу под голов белый корч, и лес вокол моє пенаты. Прийшов, огледел, легко упал. Мне лес шумить, мне зори светять. Один
сузветься, і шишки все мае з'ялі, звіняць суладна, як у свята, ка мне бярозкі прывялі сваіх берадзянятак, ім косы ветер расшашу сваёй згрубелаю рукою і ціха казку раскажу, да іх схілюся галавою. Азіралася. Ён бег і падаў, і тады яна ўрачыста рагатала, паказвала на райскія сады, крычала «закахаю» і знікала. Ён у тыя райскія сады урываўся разгарачана знямоглы і здрадзіў ёй, шукаў вады, а в садах крыніцы перасохлі. Памудрэў, лёг на спіну, услухаўся в зямныя нетры, пачуў глыбокую струну в далёкім краі вербным і пайшоў на голас той, вярнуўся в роднае палессе, спатоліў смагу прыпецкай вадой і всякі іншы рай закрэсліў. І так качаўся па траве, рагатаў з высокіх сосен, але прыйшоў зелёнавей. Верасы спаліла восень. Тысячи гадоў маліў над холодным дрэвам і прашапталася в камлі: я згарэлага не грэю. Ён зрабіў з ляшчыны лук, пусціў страну ў голас. Але пара лебедзіных рук над ім расла з нябёс. Яна зламаную стралу да ног ягоных палажыла, пакуль рабіў ты внизе лук, я в небе з Марсом согрешила. Поэзия – это нечто значно и значно большее, чем просто слово, чем просто ритм, чем просто рифма. І, напевно, ніхто з нас, і тут присутних, да і з більшості сьогоднішніх білоруських поетів, настільки не оплатив поезію уласним льосом, уласною поезією, як Микола Купреєв. Напевно, тому і поезія в його незвичайна. Мені хотілося б пожадати Миколу Симоновичу на останні ягоні годи, хай все ж таки, які б нас твори не чекали ягоні, ці то вершовані, ці то прозаїчні, хай льос буде для його більш удячним, хай його життєвий шлях буде більш все ж таки утульним, більш теплим, і він заслужив вже гэта тим, що зробив, що написав. Ось. І думаю, того пережитого, того пройденого, що вже пережито і вже пройдено, йому хопить ще не на одну книгу. Хай живеться йому більш утульно, і нехай тие, хто буде окаляти його любить, як він любить всіх нас, всю землю, свою родину. Білорусь. Пришел поэт, забили в латки, у хором славы провели, а ён от славы без оглядки пошел у прочки по земле. Руку згрубелую узброил, кривым березовым кійком, звязал у вузел верши мрої і назавжди покинув дом. Лясы шумять, вітає поле, серед людей нібито гость, на светлодумным донцы доли цвіце ўспамін про молодость, на лёс не скардзіцца ніколі, хотя туга жыве ў вачах. Легендой стал лес Патоли,
не дав йому вандровний шлях. І детский ком под родным небом, и не монах, и не святый делиться вершами, як хлебом, и жить с чужой доброты. У твоих вершах такие нереальные ситуации. Знешне нереальные ситуации, але ты гэтыя ситуации напомняешь конкретными людьми, конкретными деталями жыццёвымі, фактами, нават да прозвішчаў конкретных людей, паэтаў, сяброў твоих доходзіць. Вось гэта робіцца наўмысна, так сказать, вось ты уводишь у ситуации незвычайныя, нереальные, звычайных людей, звычайнае жыццё, ці гэта вот... Это форма. Это форма поэзии. Особенно для меня. Вот. И я знаю, что есть такие раз радки мне, что ввогуле нейкія фантастычныя. Але мне заўсёды хочется после таких радков что-то такое написать про червяка, про мурашку твою самую написать. Это вот сполучение вот такой нереальности, это разрыв поміж ими, поміж конкретным образом и поміж фантастичным. Особисто мне я шукаю на таких поэтов, ёсткие поэты. Особливо это Юрий Кузнецов в России, такие поэты. У нас это Короткевича поэзия, правда не вся. Он же, верш его «Заяц варить пиво». «Заяц варить пиво». Але почитаєш, ти вірш, до речі, був дав Твардовський в Новому мірі неколи переклав. Але яка основа там життєва в цьому вірші Короткевича «Заяць варить пиво», в сенсі не перешкоджається зайцю, хоч і в зайцях буде свято. Повинна бути і в зайця радость перед холодною зимою. Так. Ти б так ладно помниш. Зрозумів мене? Ясно. Микола, я сам трошки пишу верши, і все ж таки мяне і самога, я не кажу вже про чытачоў, про наших гледачоў, заўсёды цікавіць вот гэты момант нараджэння верша, з'яўлення верша, з чаго пачынаецца. Это ж не так, что вот сядае чалавек за стол, перад ім там ліст ці аркушык паперы нейкі там ці што, і вот ён піша верш. У меня звычайно починається вірш з першого радка. Коли перший радок цікавий, то логічно нанизуються інші радки, але які не вступають у контраст з усім тим, що сказано вже в версі сказано. А він логічно протягує один радок, протягує другий. Возьмем, який верш адгорнецца з твоих. Вот 1864 год. По ночи чорной скаче белый конь. Я помню нараджэнне этого верша. Он пачаўся просто з музыкі першого радка. Чорной ночи скача белый конь, по тумане теплый скача, хрыву рве холодная долонь, перепелка в житті плача. Хрыву рве холодная долонь, перепелка в житті плача. По траве роса червоная горит, у полях сгубилась стяжина, рыбит конь под месяцем летит, топча копытами конюшину, рыбит конь под месяцем летит, топча копытами конюшину, слётся белой гривой белый чуб, великое все
галасіла, коні ржав, ніхто його не чув. Тільки перепелка галасіла, тільки по траві верба йшла. У тумані некого гукала, некого просила, плакала, кляла, ведь все свою розпачила мало. Ведь свою розпачила мало. Нівся конь над димною ракою, сипався дух, тяжко на колено, горела пас славянскою рукой. Литовского коня крутая вена, горела пас славянскою рукой. Литовского коня крутая вена, а у жёного колтупа копытом. Рвастый конь не просто и круче, вешником летут верходол, каменной глыбою падучой. Вешником летут верходол, каменной глыбою падучой, каменной глыбою падучой. Не хотелось бы подводить какие-нибудь, ввогуле ніякий вынікаў не подводить. Потому что я думаю, что поэзия моя, верши еще протягнутся. Вот. Может быть, не так часто, просто певные периоды, але тое, что я не зрабіў, то я еще хочу зрабіць поэзии. Что мне? Ну, писать про звычайнае жыццё, але пісаць паэтычна. Што яшчэ павінна быць у вершы? А ведаеш, што яшчэ павінна быць у вершы? Это не бояться. Отсутность боязі. Вот, перед редакциями, перед людьми. Тем более, что у нас час такой, что уже могут все дать. Все дать верши. Я думаю, что главное это верши быть щирым, безбоязность и быть щирым. Что отшиваешь, что хочу сказать, то и скажи. А там же редакторы думают. Может быть, боязнь редактора, боязнь цензуры не самое страшное. Мне кажется, самое страшное для поэта – это боязнь самого себе. Конечно. И это отчувание не у каждого поэта есть, присутствующее. Я могу сказать, что мне это отчувание есть. Боюсь перед самим собой. За что? Чего ты боишься самим собой? Ну, быть пустым. Быть пустым у собі і в вірші. Ночь, Катеринский шлях, Рогачевский мост, над былою цыганской дорогой навпрост несе думную пойму воды Днепро меж лугом Віковським з Боровской горой. Двое на мосте, золотом млечным на дне, порожний мешок с колымы золотой на спине, крымские степы, стрясая с подошвов други, пыл пахнет вином и травой молодой береги. Тихо дома у нас, хорошо, твою мать. У хать ля моста сивые габреи не спят, ля берега в теплом тумане по веселой воде нехто третий однеколь кудысь бреде. Эй, вы наверху, помогите, не доберусь, я из Минска куда? В Беларусь.
Мост Рогачовский рогоче, ракоча вода до дна. Третий под мостом самотно глядит до видна. Мроется здание в тумане, немец, рассеец и лях. Заходит вода Короткевича на Катеринский шлях. Святая, на ганку сивые габреи стоять, белорусов облудных высти строчать. За горою пытая в Кривицкая друдь, а кто там иде, отказал иудей, белорусы бредут 220 российских годов Катерининским шляхом узборов и веков. Над ими три черные птушки кричать, габреи под небом славянским молчать.